Bonyuma yo kugambira harediyemo muri Mbarara yashoma haruguto rwa Agacencwire Street aho yigura office y'ekibiina na bonyuma niko kugambaho n'abahagizi be hacishayi cya Global High School muri Mbarara. No mwizina ly'abanyayuganda bona niguraho eji office ya NUP. Ari kugambaho n'abahagizi be cyaguranye yashaba abantu okuremera mazima mu kuronda bebembezi. Katonda kuba tumanyi Katonda abera kusaidi y'abantu abali ku mazima. Mwebale nnyo butatya, mwebale nnyo butagwa mumanyi bana b'Embarara. Mujukira tine mu campaign batulemesa okujja wano. Bwe twali tuloncinga manifesto batuyise Cyaguranye nagira ngo eminyeto teshemeye kuheza kushoma ekaburwe mirimo. Bwe basoma bafune emirimu. Tewali mwana gwe bazalanga balina omwongerako erinnya lya Kadama. No. This is a rich country. A very rich country. We deserve better and we must get better. Emirimu mune yagamba n'ogu. Emirimu ne yaba. Emirimu ne yaba. Emirimu ne yaba tunabahurra. Robert Cyaguranye rizoba nubwo yatandike huriye ekibiina ekyo kwetorora ihanga lyona kutambuza enjiri y'ekibiina. Adolf Ayireka, TV West.